Yes, reka mbasuhuze kandi mbifurize kugira ibihe byiza nshuti bakunzi ba Ibendera TV, kaze kuri mwese makuru yo muri rukerera. Uyu munsi turi ku cyumweru tariki 25 Mutarama muri uyu mwaka w'ibihumbi 2026. Reka mwese nongere mbahe ikaze kandi nizere ko mwagize ijoro ryiza. Namakuru rero twinjiyemo mu rukerera rwo kuri uyu munsi. Aya makuru araza kwitsa no kwibanda mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turagaruka ku gitero cya drone ya FARDC cyagabwe mu Minembwe ku munsi w'ejo. Hanyuma iki gitero kibasiye akagana hehe, turaza kunyarukirayo turebere hamwe uko ibintu byifashe. Muri aya makuru uraza kunyemerera kandi nkubwire ko igikuba cyongeye gucika ku mupaka uhuza Burundi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abantu 23 ibyababayeho ni ibintu bikomeye cyane ubwo bari baturutse muri uyu mujyi wa Uvira. Ibi byose ndaza kubikuvira imuzi n'imuzingo. Ndaza kandi kukubwira ko muri Kivu y'Amajyaruguru imirwano yikomeye yongeye kwaduka hagati y'abarwanyi b'intare za Sarambwe na FARDC ni muri iri joro ryo kuwa 24 rishyira kuri uyu wa 25 Mutarama muri uyu mwaka w'ibihumbi 2026. Ndaza kandi kukujyana muri Kivu y'Amajyepfo mbwire ko abarwanyi b'umutwe wa 23 bongeye guteza igitutu ku barwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo. Ni muri iri joro ritambutse aho n'ubundi imirwano yikomeye yumvikanye mu duce dutandukanye two muri teritwari ya Fizi. Turaza kunyarukirayo turebere hamwe uko ibi nabyo byifashe. Tukira Fizi kandi aza kubabwira ko abarwanyi bagera kuri 14 b'ingabo z'u Burundi baguye mu gico cyangwa se muri ambushi. Ni ambushi yatezwe muri iri joro, uraza kumenya ngo byagenze gute. Ibi byose ndabikuvira imuzi n'imuzingo. Ndaza kandi kukujyana muri teritwari ya Warikare muri Kivu y'Amajyaruguru nkubwire ko ibikorwa abirimo gusubukura ariko buhoro buhoro aha muri aka gace ka Aboreusa, nyuma yuko ku munsi w'ejo hagabwe ibitero bikomeye cyane hifashishijwe drone za leta ya Kongo FARDC ku birindiro by'abarwanyi b'umutwe wa 23. Byose birero ndabikuvira imuzi muzingo ze kunyemerera ntujye kure ubundi tubane muri aya makuru gatano kuri kagenzi kako. Ni wamaze kugera hano kandi uraza kunyemerera unkorere like. Mu gihe ukora like uraza kuba ugize neza n'unkundira ukanasangiza aya makuru nshuti n'abavandimwe banyu batandukanye kugira ngo n'ubundi dukomeze muri wa mujyo wo kugeza amakuru kuri bose. Mwebwe rero mugeze hano kwibendera TV ari ubwa mbere, ndaza kubasaba ko munkorera subscribe. Mu gihe mukora subscribe kandi mwibuke no gukora kuri ukano kameze nk'inzogera ni sinye dora notification. Ubikoze araza kuba agize neza cyane. Mwese rero reka ambifurize kugira icyumweru cyiza, hanyuma ibintu tubigenze gucya mu kanya ngaruke twanzikana aya makuru ku buryo burambuye. Yes, nanone nongeye kubaha ikaze nshuti bakunzi bacu, hano ni kwibendera TV. Niba wahageze rero wakoze cyane, hanyuma ubundi unyemerere dusangire aya makuru kuva atangiye kugera tuyasoje. Reka nihuse nkubwire yuko ubwo namaze kuguha ikaze tayari. Abantu mwese dukurikiye muherereye mu bice bitandukanye namaze kubaha ikaze. Igitero cya drone za FARDC cyagabwe mu Minembwe cyangije ibintu byinshi kandi bikomeye. Amakuru aturuka mu gace ka Minembwe mu ntara Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aravuga ko ingabo za leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC zagabye igitero cya drone cyateye ibisaso mu bice bitandukanye bituwe n'abanyamurenge, bigasenya ibikorwa remezo ndetse bikanakomeretsa abaturage b'abasivile. Nkuko aya makuru
makuru abivuga iki gitero cyabaye ku munsi w'ejo masaha y'igicamunsi. Hanyuma rero kugeza ubu abaturage bo mu Minembwe baravuga ko drone n'ubundi yabagabyeho igitero ngo yabajakaje bikomeye cyane. Umwe mu baturage bahatuye yabwiye ibitangazamakuru ko ngo iyo raswa yibasiye inzu ya Mutwa wo kwa shefu Rutaganda, aho ngo hari n'abana be bagera kuri babiri bakomerekejwe cyangwa se bagezweho ingaruka n'iki gitero. Drone, uyu muturage agira ati drone yarashe inzu ya Mutwa kwa shefu Rutaganda. Muri iyo nzu hari harimo abana bagera kuri babiri baryamye bagira ihungabana rikomeye cyane, bityo abahita bajyanwa kwa muganga. Gusa kugeza ubu ngo ntiharamenyekana uko ibi byabo byifashe. Amakuru kandi aravuga ko icyo gitero cyasenye amazu agera kuri 4, amwe muri yo agahinduka umuyonga, bigasiga imiryango myinshi ntaho kwikinga ifite. Si muri uwo muhana cyase muri ako gace gusa honyine byabereye, kuko abaturage bavuga ko no mu masaha ya mu gitondo cya kare cyo ku munsi w'ejo iyo drone yari yateye ibisasu ahitwa Puezero no mu gace ka Mukoko mu nkengero za santere ya Minembwe. Ibi bibaye mu gihe umunsi wabanje kuwa gatanu tariki 26 muri uku kwezi no muri uyu mwaka ingabo za FARDC zifatanyije n'abambari bazo barimo ingabo z'u Burundi na Wazalendo abari bagabye ibitero mu bice bya Puezero. Icyakora amakuru aravuga ko umutwe wa Twirwaneho ugenzura ibi bice waje gusubiza inyuma ibyo bitero byose. Ibi bitero bikomeje guteza impungenge zikomeye ku mutekano w'abasivile bo mu Minembwe, aho abaturage basaba ko harindwa ubuzima bw'inzirakarengane n'ibikorwa remezo byabo, ndetse hakabaho iperereza yigenga ku ngaruka z'ibi bitero bya drone zikomeje kugabwa ku baturage. Reka nkubwire ko kugeza ubu tuvugana igikuba cyacitse ku mupaka uhuza Burundi na Kongo. Abaturage bagera kuri 23 bose baturutse mu mujyi wa Uvira baburiwe irengero hafi ya Kavimvira. Hari impungenge zikomeye ku mupaka uhuza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Burundi, aho abaturage bagera kuri 23 bose bari bahunze umutekano muke urimo kubera muri uyu mujyi wa Uvira. Bivugwa ko baburiwe irengero nyuma yo gufatirwa hafi y'umupaka wa Kavimvira mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo bashaka guhunga. Nkuko amakuru atandukanye abivuga, ngo abo baturage bari bagerageje gushaka guhunga berekeza mu gihugu cy'u Burundi, bahunga imirwano n'ibibazo by'umutekano muke bikomeje kuvugwa ahangaha muri uyu mujyi wa Uvira, aho n'ubundi Wazalendo n'abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo FARDC bakomeje gufata abaturage bakabahohotera, abandi bakabica urubozo n'urw'agashinyaguro. Aya makuru avuga ko aba baturage rero ngo bafashe icyemezo cyo guhunga muri iri joro, ariko ngo ibintu bikaza kubakomerana. Ubwo n'ubundi ngo bafashwe abageze mu bice bya Kavimvira, hanyuma bagafatwa na Wazalendo ndetse n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC. Igihangayikishije kandi kinakomeye nuko kugeza ubu ngubu abaturage bose bitazwi aho barengeye, kubera yuko n'ubundi biravugwa yuko ngo bashobora kuba bishwe, ariko andi makuru akavuga yuko ngo bashobora kuba bajyanwe gufungirwa ahantu hatari hamenyekana neza kugeza ubu ngubu. Amakuru avuga ko kuva bafatwa kugeza ubu nta makuru ngo yari yashyirwa ahagaragara ku bijyanye n'aho baba baherereye. Abo mu miryango yabo rero bakaba batabaza bavuga yuko aba bantu bashobora kwicwa cyangwa se bagafungirwa ahantu hatemewe. Kugeza ubu ngubu ntibiramenyekana neza aba baturage niba koko baba bafunzwe cyangwa se niba bishwe.
umwe mu baturage bo muri Kavimvira wavuganye n'itangazamakuru yagize ati twamenya amakuru y'uko ari abaturage bafashwe kandi barimo benshi abagore n'abagabo ndetse n'abana ngo bari bahunze umutekano muke ukomeje kumvikana mu mujyi wa Uvira. Kuva rero ibi byaba kugeza ubu ngubu nta yandi makuru twari twamenya. Amakuru kandi aravuga ko iki kibazo cyateje ubwoba n'ihungabana mu baturage abaherereye muri uyu mujyi wa Uvira, aho benshi n'ubundi batangiye gutinya ko ibyabo bishobora kuza kuba bibi cyane. Andi makuru kandi aravuga ko ngo umuturage uwo ari we wese ushatse guhunga muri uyu mujyi wa Uvira ngo n'ubundi ibirimo kumubaho ni nk'ibi ngibi, ngo baramufata bakajya kumufunga bataretse no kumuhondagura, kandi ngo abashobora kujya kugufunga kugaruka uri muzima bikaba ikibazo gikomeye cyane. Reka twerekeze muri Kivu y'Amajyaruguru. Imirwano ikomeye yongeye kubura hagati y'abarwanyi ba M23 na FARDC ni muri iri joro ryatambutse, nijoro ryo kuwa 24 rishyira kuri iki cyumweru tariki 25 Mutarama muri uyu mwaka. Muri iri joro nibwo habaye imirwano ikomeye hagati y'abarwanyi b'intare za Sarambwe n'ingabo zo ku ruhande rwa leta ya Congo FARDC zifatanyije na Wazalendo mu bice bitandukanye byo muri ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Amakuru aturuka ahangaha mu bice bitandukanye aravuga ko amasasu yumvikanye hagana saa 3 z'ijoro aturutse mu duce twa Kibumba, Nyiragongo no mu nkengero za Rucuru, aho abarwanyi b'intare za Sarambwe bongeye guhangana n'abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Congo FARDC. Nkuko amakuru abivuga, amasasu ngo yatangiriye ku misozi iri hafi y'imihanda minini agenda yerekeza mu bice byiganjemo abaturage. Ibintu byateje ubwoba ni magarara mu baturage bo mu bwoko bw'abasivile. Mu ijoro ryose ngo haraye humvikana amasasu hagati y'abarwanyi b'intare za Sarambwe n'abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Congo abagizwe na FARDC ndetse na Wazalendo. Kugeza mu gitondo cy'uyu munsi umutekano uracyari muke muri ibi bice, kandi ngo n'ubundi ahumvikanye intwaro ziremereye n'izoroheje. Reka twerekeze muri Kivu y'Amajyepfo nkubwire ko abarwanyi b'intare za Sarambwe n'ubundi bongeye guteza igitutu mu bice byo muri teritwari ya Fizi. ni nyuma yuko n'ubundi abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Congo bongeye kubagabaho ibitero, hanyuma rero abakaza akubatsaho umuriro rufaya rw'amasasu. Muri Kivu y'Amajyepfo by'umwihariko muri teritwari ya Fizi hongeye kuba imirwano ikomeye muri iri joro ryakeye. Ni imirwano yahanganishije abarwanyi b'intare za Sarambwe n'abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Congo bagizwe na FARDC, Wazalendo ndetse n'ingabo z'u Burundi. Amakuru aturuka mu baturage baherereye aha muri teritwari ya Fizi aravuga ko amasasu yatangiye kumvikanira mu bice bya Runingo akaza kwerekeza mu bice bya Rurimba na Kirembwe ahazwi nk'ahanyurwa n'ingabo n'ibikoresho bya gisirikare. Abatangabuhamya baravuga ko rero ibi byaje kongera kuzamba ndetse bikaba bikomeje gutuma umutekano w'abaturage baherereye aha muri ibi bice urushaho kuba mubi cyane. Amakuru rero akavuga ko n'ubundi abarwanyi b'intare za Sarambwe n'ubundi ngo bongeye gukozanyaho bikomeye cyane n'abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Congo, ndetse ariko ngo bikaza kurangira abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Congo bagerageje kwifashisha intwaro zo mu bwoko bwa drone mu kuzamura n'ubundi amasasu ngo barase ku ntare za Sarambwe, ariko bikaza kubakomerera no gusa naho bibananiye. Kugeza mu gitondo cyo kuri uyu wa 25 Mutarama muri uyu mwaka, abaturage benshi barimo guhunga berekeza mu mashyamba mu nkombe z'ikiyaga cya Tanganyika, mu gihe n'ubundi bikorwa byo umutekano bikomeje kuba bikeya muri ibi bice.
tukiri ahangaha muri teritwari ya Fizi muri Kivu y'Amajyepfo, reka nkubwire ko abarwanyi b'igisirikare cy'u Burundi bagera kuri 14 bongeye kurasirwa ahangaha muri iri joro ryakeye. Muri iri joro nibwo rero abarwanyi b'intare za Sarambwe bakoze ambushi, akaba ari ambushi yatezwe mu gace ka Fizi nkuko bitangazwa n'amakuru aturuka ahangaha. Iyi ambushi ikaba rero yaje kurangira abarwanyi b'igisirikare cy'u Burundi bagera kuri 14 bahatakarije ubuzima, abazarendo bagera kuri 5 abakatakariza ubuzima, abasirikare ba FARDC abagera kuri 11 nabo ngo bahatakarije ubuzima. Amakuru akavuga yuko ibi byaje kuba ubwo abarwanyi b'intare za Sarambwe abyukaga bahangana n'abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo, bikaza kurangira rero abateze ambushi. Ni ambushi ngo yari komeye cyane, nubwo amakuru avuga yuko ngo iyi ambushi yatezwe agana isa 10 za mu gitondo. Bivuga yuko n'ubundi ngo abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo babyutse barasa mu bice byari biherereyemo ibirindiro by'abarwanyi b'intare za Sarambwe, hanyuma ariko ngo baza guhuza nuko abarwanyi b'intare za Sarambwe bari bamaze guhindura ibirindiro barimo, hanyuma barasherera bo ku ruhande rwa leta ya Kongo babonye ntawo bashubije barakomeza abigira imbere, hanyuma noneho abarwanyi b'intare za Sarambwe baza noneho ubwo ngo kubaturuka inyuma, birangira rero yaba guhungira imbere bitari bukunde, gusubira inyuma bitari bukunde, hanyuma rero abaza kubarasa ababamanuriraho imvura y'amasasu. Ni ibintu bikomeye cyane kandi ni ibintu nakomeje kubona abigenda byibazwaho n'abantu batari bakeya, bavuga yuko iri ari isomo rikomeye abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo bongeye guhabwa muri ibi bice byo muri Kivu y'Amajyepfo. Muri teritwari ya Warikare niho tugiye gusoreza aya makuru yo muri uru rukerera. Ndakubwira yuko muri teritwari ya Warikare n'ubundi ibikorwa byongeye gusa n'ibisubukura, nubwo ngo ari gahoro. Ni muri aka gace ka Bureusa nyuma yo guterwa na abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo ibisasu bakoresheje drone. Ibintu byabaye ku munsi w'ejo kuwa gatandatu tariki 24 Mutarama muri uyu mwaka. Kugeza ubu rero tuvugana amakuru aturuka ahangaha aravuga yuko ubuzima bwatangiye gusubukurwa buhoro buhoro aha i Bureusa, ni mu murwa mukuru wa Ikobo muri teritwari ya Warikare mu ntara Kivu y'Amajyaruguru, nyuma y'igitero cyahagabwe ku munsi w'ejo hakoresheje drone zo ku ruhande rwa leta ya Kongo. Ni drone zagabye ibitero ku birindiro by'abarwanyi b'intare za Sarambwe nk'uko amakuru ya abitangaza ahangaha muri aka gace. Ngo ibitero by'indege nto zizwi nka drone by'ingabo za leta ya Kongo FARDC byibasiye aka gace ni aka gace n'ubundi kari aha muri Ikobo. Humvikana rero ibiturika bikomeye kandi biremereye muri Bureusa, bituma rero habaho ubwoba bukabije. Amakuru aravuga ko n'ubundi ngo hari bamwe mu baturage batari na bakeya ngo bari bahunze nyuma y'iki bombardoma. Ibikorwa rero by'ubukungu n'imibereho rusange bikaba byatangiye gusubukura, ariko urabona yuko ngo ari gahoro gahoro. Inyuma yuko ku wa gatanu nabwo hari habaye ibindi bitero bigatuma gahunda zose ahangaha muri ibice zisa naho zihagaze. Isoko ngo ryongeye gufungura, amaduka amwe namwe yongera kwakira abakiriya, ndetse kandi ngo n'abajya gusenga urabona ko barimo kugenda, ariko n'ubundi ngo ubwoba buracyari bwose, ngo ntago bari bizera yuko umutekano wongeye kugaruka kandi urambye. Umwe mu baturage ukora ibikorwa bijyanye n'ubucuruzi mu isoko rikuru rya Bureusa yagize ati twongeye gufunguraho ducururiza ibintu, ariko ubwoba buracyari bwinshi. Ntituzi niba ibintu bitari buhinduke mu kanya gatoya, dore ko abaturage bavuga yuko ngo bishobora kuza guhinduka bikarangira n'ubundi abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo FARDC bongeye
bongeye gutana mu mitwe n'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Umwarimu wo muri ako gace nawe yemeje ko ubwoba bukiri bwinshi, agira ati abanyeshuri n'ubundi kugeza ubu bari mu bwoba bwinshi. Abari bacumbitse ku mashuri urabona ko batari bizera yuko n'ubundi umutekano waba wagarutse ahangaha 5/5. Abatuye ahangaha baravuga ko bafite impungenge z'uko abarwanyi b'intare za Sarambwe bashobora kongera kugabwaho ibitero muri ibi bice, bityo umutekano wabo rero kongera ukazamba bitunguranye uko n'ubundi byabaye ku munsi w'ejo. Hanyuma mwese rero areka munyemerere dusubikire aya makuru ahangaha kubera yuko n'ubundi masaha atandukanye turaza kugaruka tubagezaho uko ibintu biraba byifashe. Mwese mbashimira cyane kandi mbifurize kugira icyumweru cyiza. Abagiye gusenga mugire amasengesho meza, hanyuma gahunda za Ibendera TV zo zirakomeza. Bye, ciao ciao.